Partiti Carlo Pavanni in 1, Alberto Ruzzonni in 2, Nemanja Maric in 3, Mattia Dalfarra in 4, in 5 Alessio Boretti, in 6 Leonardo Brioni, in 7 Davide Cudin, Federico Giovanardi in 8. Per la prossima batteria Matteo Campodellorto in corsia 1, Simone Porcari in 2, Tommaso Trentin in 3, Enrico Aguiari in 4, Giurgie Matiz in 5, Daniele Tononi in 6, Riccardo Sbrugnera in 7, Edoardo Marconato in 8.